My Bhaktiva Suresh, BJP ki the mark, Chong Tok to the Sang the Nang Pado. I don't know Machina Mahar with the Digo. No one warning the way, relevant over constitutional provision Manundama, my Matata, action only idea. Now the go. Yes. Claim over BJP camps one gets it. Internally, I don't call the American. I'm going to call the my internet party attorney. My name, my name, Emily, we have a Miami, my own Adusu Kanana Haiva, Kemto and Haiva Kanana, Union Home Minister na, Kanana, Nordiski in charge Sabit Patrana, Kanana, BJP party president na, Moi Manung the member of me, Terechi, Manung the Amana. Anti-Manipur, anti-state, wangang matamda, party na explanation call ko ngam din notice ang lotangam there. Whereas, Suresh na ngangan na di mo'y, lay na mo'y pamuna bay di, ngangungan na di, Suresh na di notice taza lewa. Ano di, where is the party operating? Party se miyam kita ma operate obra na traga, party se pam kita ma operate obra ay se, ako'y ubam thoktra. Ano si una, ako'y praza se, BJP tagi kanam resign tawag dewa. Quite a good woman I gave over. Chosan Burdadi, BJP, Masai, online enrollment, the Masing Jimmy Yam and Roll Talk Teva. Kangpo with the Tiams and Mise. Kangpo with this is a BJP online enrollment, the Miko Yamahava. Okay. Subject to correction, Yamahava. Other people na BJP at the Ivy Rava. Ahoy Saubi, Hiveneva, Saubi Hiveneva, Hoiko, BJP Toro, Nasi, a Hoiki Lang 7. Kanakano na mamang da koy na resign to si political party de resign to je ga na lekai club ki worker me am tholok na MLA ki mayum da ahing yare ga sangi me am do kai sakra ge ba ngasi le ngak semandre noi na sangi be MLA jing do free ta le re ba noi kai le ge bo se praja kai le ge ba ado city BJP thaja be na tra praja na si bo do wam ta gang de se akoi BJP thaja de ya roi ba akoi marak tai mi khara na ki bai oi ram oi ngang di ngang de ba hajik su ngang su MLA ni dola ga muka akoi monsoon season mo ang da lengak se mani hai re ko yes hai re ba to lengak se man re noi kai protest to ngam mi ge ba kanan ba ga na governor gi mayum da nungdang changsal le ko no halaga unlimited ban nam ko sale mayam saudon ko re ko kan da moi Delhi chale ban withdraw to wale mayam na yadav de ban withdraw to re MLA mayam do adu da so mu ga governor chang re ba koi sagar sem na ba che pisal lu re akoi mi kanoni kudra ga ni thoi ni kun ga mari ni pisal lu re wari bo ba adu gi mi mayam do kalai le ge ba noi praja gi dama kai to ngam mi ge ba aduna ai gi mota praja je uji BJP ki support huji su tawri tawdabu aina ai gi miyang da di kamai to ge ganda praja na BJP ki support lai tre haben no miche kai u gadab no hai ganda MLA sing siga NBN sing kamai BJP yaw ge ma BJP yawam dai na kai hai ge BJP yawam dai da hangang kendra gi wakadi asomna ganda MLA tari te no ngai ba manipur state where BJP ki spokesperson, BJP ki home minister, adusu union home minister, moi mayamna state ki subject ta karim ta kai leroy, si central internal matter ne moi ga koi ga state ki thuai be matang da kaim da nei na ba leite har bauda somle nga ko matam da MLA sitting MLA da ko adusu assembly ki sitting MLA da explanation call ko to party to na party na Suresh ta to maine iragadi. Has the BJP permitted those MLAs to speak against the state? It's a big question. Party explanation call. Public meeting. But Suresh case exposed party BJP politics Akoi apam se noi samna ha chief minister amada akoi na nonda election da akoi na support to giba degi akoi na nonda social work to matam na support to giba ai le kai na support to giba do nang akoi na haiba yadra di to haiba ngam bai kanam ta da capacity leite CSO da su leite praja da su leite worker da su leite ba si leite bani na asai option yang matam da
national political party ani sing marakta akhoi gi treatment se BJP sidi yam senga ga di elgate bani matam dagi mayam na yagidra party ne ba adu manipur praja ji yam thuna kaw ba yam thuna kaw da ni ko anam le ai ga lundina ba rajniti tawa ma haijini no mo nang vote lep ke khalati ko hoji te una paisa am ta do no nang sahi ama makai ka tang le ga na vote taw ga do sahi ama mai ka tang le kan na ko paisa padang tha do mu adum ka ni manipur praja yam thun kaw ne haijin nang asi taw gi ba mayam ja manipur praja ai nga chi dum kaw ga dum ne haijin masa vote lep bi ne haijin aduna akoi gi praja gi mentality se khoi praja phatte ha ya mon de ko khoi praja je khona ba yam kan ba praja ni khang ba yam kan ba praja ni aduna mo sa ai na ai je du ni ngasi bauda BJP pendre na mayam na chai biri ba en billion je chai yo khusai je ta roi mi ta ge kharam dana cha dri ba konti cha ri je kanam dana BJP je phatre ai to ge noi party je ai swaya ning de to e membership card ka segai we campaign am ho to dri ba congress ni to de ba ngasi bauda hori bu ko aduna sai ge congress na ani ka gi je ai di masi lai ba ki wa ne lawe kayuma atopa political party ama regional party am leiram badi ko congress leiram rengal ba adu zum ka ne adu zum ka ni equal way situation da to election na te ba ama sina lan nei ngai da ai je congress support to wa na de ko ai na hining je ai na thamning je te kem na te manipur sida regional ideology lei ba state ki way ba political party amadi taseng na mathau ta ne taseng mathau ta ba adu su karam political party vote lepaga regional wakhanda manipur kanni dang haibana taba state ki economies na finance to khoi gi samna da karnataka hoy adegi tamil nadu hoy kerala hoy na mukpunga mi sigai no mp masing ya maga taina the masa economy ba jan leba even tripura bodo mu ngangam me masa economy kana dum stable way assam na member mp ya maga taina the ba masa economy je khara stable way 25% gumba akoina economically akoi gi state ki funding je tawraga akoina chalai jabo etadi madugi status to akoi center ga ngang thana gi power do leine ba adu lei thamni na hojing sumaire hoje da hai gi BJP lengak si lei treng gal jine mathang da ko congress na taga kano na palo ne UPA na palo ne ko akoi sem le jing UPA loi chong gi ne ba loi chong gi ne ama bo le roi loi chong gi ne ba auna sai state sida anytime election to matam da akoina kasi bawda 1947 1950 dagi akoi state root panga matung sahi yang hei hela base kasi bawda dum akoina center da yenga center na akoi da ateng pa kani center na akoi da phal lagani negotiation khuding mak tripartite to olaga akoi state sigi oijaba leijaba government je mapangan sondaraga community khuding makki card sadara kan rajniti tawri ma jingna hojik di manipur da tribal card yam bhajan sanare even maitai mar da so card is hauni ko card e hat kya ga to ni ko maitai card sanaba politician yam lai bo je manipur da ko maitai issue je le ta di vote card oi da ba tare economy gi level da akoi praja so ke swang de akoi ising thakbang de kai no isa tabak phang de se kai no MPSC law tabak kai no school yoja sing tolok ngasi ami kyani tha kya le phangi kai no hana manipur police department tolok matam chan phangami hojing nomi kun kumani thengna phangi kai no hang de ba ya ni je ko akoi gi seida state ki project sing adagi development prospecta street lem dan mana ta train seng mana ta atopa economical development upang de kai no ja akoi praja so hang de akoi praja ji ngasai gi akoi gi local praja gi local issue ji lo ubaya da ba si akoi gi issue ni hadak chai gi phau hodredi akoi karai ri cheng jani si akoi issue ni akoi lo ji ani ubaya de se kai no MI gi project ma am no kai jakre kai na kalam da na dam gi se dulai thabi dam gi gate aman da tek re na ko masi gate se dulai thabi dam se sablo matung da pukhau gi leiba pareng ja masi da ising pingam da na dam ji ne ne ma ga lam ne wang gi ising pingam da na mase kano pam dawra jingkali ba dam amane sigi ponje irrigation gi level ngam de kai no state sina chana thakna ba da akoi self sustain oi ba at least yam dra ba 40% more sustain tong ngam de kai no ai akoi prasa song khan de akoi ni yeng je kai no kai kai thabak lori yes jenim sa thabak ani lore adoi tari director ro kana khangnei kana medical director hire ga kana hire ani adugi sangha gi power du da akoi loin survive tawe auna politically yeng matam da
Congress ka BJP sina akoi ki last option oi be type ta amal lei ba tamona ai chum me last option oi be type ta amal lei maram di akoi na MPP da natra ga regional party ma semi do natra mamang da koi federal ma sule me koi ngang ni de ko gangu me ka me oi to ga professor gangu me ka me federal ma le me adu bo koi survive thongam de adu bu ningchang ba ya de kai no Pabung ni pamasana MPP de to vote ka na union minister pangi ne ba dang lak chege uza santa gi pabung na so jana su BJP gi hauzik lai ba situation sida makhoi gi marai baksi haidi ichum chum dabagi mami makhak ni yam chaw na tare bese masida miyam na BJP da thaja basimadi dukimatik mang bagi mami simadi uza santa hauzik lai ba phibam sida miyam na khangle Sigi matang sida oja khoi gi pabung na supan bigi bang sai Prime Minister Narendra Modi si 17 September 1950 de pokpane September gi la khadori be September gi tang taraga tare sida masagi chahi humbu taraga manga che chap chana suga doini masida kari gumba haina gi bagi warol gi matuina magna resign tawraga di Manipur gi context na ta national gi thak ta di regain BJP the trust regain to ba ya gi room ma lei aina pabung na su thambiri ba masig matang da oza santa gi mota hauzik BJP da thaja ba yam mang silap pasigi matang akoi gi Manipur gi context ama di national gi context da even hauzik magi birthday 17 September si lak matam da Prime Minister Narendra Modi si resign to dori bra tawroi dori bra habising matang da oza santa gi moti kari ka man thamini ai adu mata ke mai ning de ma Modi ga BJP ga personal matter ne taka su lei ti moi mata nei na be ko ma thong na te ma wan mai mata nei na mata ma kan de te am cheng na de ko ma resign to roi ma ya pa mani moi internal party matter ni ko sai gi BJP gi lekha ta ba na tra ga ta da ba se si mata se kro ma se ge ko Manipur praja gi oina BJP je hosi bo lekha ta dri ba yam somning ba khoi do ya thit ba akoi ma ta na pa ngang ma na ta na ko mam di single BJP gi member ambo ngasi bo resign to sa da kalam ya de siam waras bo da asiam waras bo da yeng ko IDP manung da su BJP gi membership card pa mi le ram ne ba IDP manung da IDP si ware ko wa ba am war ba ni ko IDP member me am thola ngasi bo da BJP card ambo sigai bo udri yo 40,000 na IDP le ko sigai bo udri yo akoi ma na appeal to re da na party de resign to si BJP membership de resign to si hai gre ko si so ma am ne am hai gre ko individual club na su am hai re ngasi bo single mi bo BJP de gi resign to pri ba aduna machum je la khini hai ba gi asa je praja bhajan lai hai ta si ma number 1 ko akoi machum ja hing hai si ma koi ya ja je koi ju ja hai se ya ja je mam de koi sai sin to lambi bhajan lai te BJP ke khana to de koi kamai hing ni si problem je am chaung lai secondly BJP si magi party se masi BJP di afab ne noi leader phatab ne ai se madi am bajana ut na ba yam kan na hone re se sim de ko ya ga dam ne ba mam di akoi gi leader jing ji hek saga pai ge har ba ga asona kan gi kangbu mana ya roi har kani kangbu na mo akoi mi kuntha le re kuntha thoi le re mo ha kani akoi di mi ni phule bo yaw gre ba tamo yaw gre ko 40 le bo yaw gre ba 40 le hai ba party se si gi party gi president ji na ngasi bauda ko ngasai gi MLA taret separate administration ta le se masi gi mathak da ngasai ke ro sina akoi gi ke ro na Amit Shah na su Manipur gi kai umam da Manipur da si gi problem solve to boda Manipur gi governance ta territory da karim ta lai ro ye hai ra ne ba IM gi matang no moi ne am hai re ko kada gi Sambit Patra na 100 times press meet to na hai re ba adu bu BJP ki party ki BJP ki som mai matang ne ko in hai se ko party ustabai na te ko mase ai na ai general observation do ne ada masida BJP party ki president jina party ki disciplinary committee na ngasi bauda single MLA amta da Manipur ki party na hai ba Manipur kai ro hari do adu gi mathakta party ki spokesperson na hai ba notice ki in charge na hai ba ko adai honorable home minister na hai ba do adu gi wang ma da party ki mi tare chi manung da amana wangang ko matam da ngasi ba disciplinary action lo gi deo but mai ba thiba suresh BJP gi da ma chong thok ta sang na ngang nu pa do aduna kari ma chena ma hayu de ko ma wan dei warning to wi relevant oi ba constitutional provision manung da ma mai mathak ta action lo ni hai bi ba ina do ko
खले हो बीजेपी क्या सोन के से माने इंटरनली mana na ngangam ba se अदु काउथोग से माने कई अंगम काउथोग से अकोई मा इंटरनेट पार्टी में तो ने मागी तो नहीं नदब दा माई नहीं नबई नते नदब दा मुझे दी माई नहीं नबई नते वा एमिली तवे अब खोई मियाम की मायोक तो लेबा मोई ना तवे अब मणिपुर मायोक तो वांगा से अदुसु कनाना हाइबा केम तो रोए ना हाइबा कनाना यूनियन होम मिनिस्टर ना कनाना नॉर्थ की इंचार्ज सबित पात्रा ना कनाना बीजेपी पार्टी प्रेसिडेंट ना मोई की मनुंग द मेंबर होइबा मी तरे ची मनुंग द अमना एंटी मणिपुर एंटी स्टेट वांगांग मतमदा पार्टी ना एक्सप्लेनेशन कॉल को ngam de notice am ta ngam de whereas suresh na ngang gan di moi leidna moi gi phammu na bai di ngang gan di suresh da notice tha jale ba adu da di where is the party operating party je miyam gi da ma operate to bra na traga party je pham pam gi da ma operate to bra hai je akoi ubam thok tro adu si una akoi praja je bjp da gi kanam resign to de ख्वाइदि गम हाइकेबो चोचानपुरदि बीजेपी की ngसाई ऑनलाइन एनरोलमेंट जिदा मसिंग जे मी यामने एनरोल तोरतेबा कांगपोकपीदनि ने ती याम जाने मी जे कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट जे बीजेपी की ऑनलाइन एनरोलमेंट मी क्वा यामे हाइबो ओके सब्जेक्ट टू करेक्शन यामे हाइबो अब तादि पीपल ना बीजेपी से यादे हाइबि आंद्राबा अखोई सावबगी हाइबनेबा सावबै हाइबनेबा अखोई को बीजेपी तोग्रो दु तोग्रो दा तोग्रो ngasi अखोई की लेगाक सेबनरे कना कानो ना ममांग दा कोई ने रिजाइन तौरो सी पॉलिटिकल पार्टी दे रिजाइन तौरो जे गाना लेकाई की क्लब की वर्कर में हम थोलतने एमएलए की मयुम दा अहिंग यारे ग संगी में हम तो काई सकर गेवा ngasi ले ngak सेमंदे नोइना संगी एमएलए जिंग दो फ्री ता ले रेबा नोइ काई लेगे बुजे प्रजा काई लेगे बा अदो सीधी बीजेपी थाजबई नत्रबा प्रजा ना सिबो तो वाम ता गांग दिसे अखोई बीजेपी थाजदे हाबि यारोयबा अखोई मरक्तई मी खरना की बई ओइ राम ओइ गांग दे गांग देबा हजिकसु ngarang ansu एमएलए नि हम दोलागा मुका अखोई मोनसुन सेसन मांग दा लेंगाक सेमने हाइरे को यस हाइरे बा तो लेंगाक सेमनरे नोइ कई प्रोटेस्ट तो ngam गेबा कानन भाव गाना गवर्नर की मयुम दा नुंदांग चंगसले को नवालगा अनलिमिटेड बनम कौसले मैम साउदन कौरे कौकान मोई दिल्ली चले बन विड्रॉ तौले मैम ना यादव बन विड्रॉ तौरे एमएलए मैम दो अदुदसु मुक गवर्नर चंगुरेबा अखोई सगार सेमना बचे पिसलुरे अखोई मी कनोनी कुद्रागा नि थोइनी कुनगा मरीनी पिसलुरे वारिबोबा अदुगी मी मैम दो कलाई लेगेबा नोई प्रजा की दमा कई तौबु ngamigeबा अदुना आइगी मोता प्रजा से हुई बीजेपी की सपोर्ट हुई तौरी तौबू अगी मियंगदी कमाइन तौगे प्रजा ने बीजेपी की सपोर्ट लेते है नुमिसे कई उगदबनो है एमएलए सिंगा एनपीएन सिंह कमाइन बीजेपी यागे मा बीजेपी यारमदाय कई है बीजेपी यारमदाय हंगांग केंद्र की वाकडी असोम नाकंद एमएलए तरेतनो गांगईबा मणिपुर स्टेट वेयर बीजेपी की स्पोक्स पर्सन बीजेपी की होम मिनिस्टर अदुसु यूनियन होम मिनिस्टर मोई मैमना स्टेट की सब्जेक्ट करीमता कायब लेरोय सी सेंट्रल इंटरनल मैटर ने मोई गा कोई स्टेट की थुआइबे मतंगा करीमता नैनब लेते हाय बौदा असोमदे गा को मतमदा एमएलए सिटिंग एमएलए दा को अदुसु असेंबली की सिटिंग एमएलए दा एक्सप्लेनेशन कॉल कौतबा पार्टी ना सुरेश ता अदुमाइने इरगदी has the BJP permitted those MLAs to speak against the state? It's a big question. We have to know what it is. We have to know. Party ne explanation call. We have to know. We have to know. Public meeting de kai but Suresh ki case na akoi da masi expose to ora party public की प्लेटफॉर्म में तो सुमाय नंगांग में दा असुक ते ताथी ने तो रहा असुक याम ने एक्सप्लेन मो इंटरनली तो जम लीक वेरे पुदी वारी ने होया है जेको अदु योरा नीना अदु दादी व्हाट हैज बीन द 7 MLAs करी मोई स्टेट की अगेंस्ट द स्टेट की मतंग दा स्टेट थुगाई मतंग ना वांगांग मतम दा मोई की मतक तदी डिसिप्लिनरी एक्शन लो दबा पार्टी दु अखोई ना मधु मपंगन कले लो द्रावा अदु वांदा मोई इंटरनली मोई ने तो जगह तो फोटो पब्लिक ते एक्सपोज तो पनिना मसी मियाम ना हंगम थोक पनेवा करी गिनो 7 MLA दुना नांगे स्टेट थुगाई ना बंगांग मतम दा नो एक्सपेंशन कॉल तो द्रगा नो की फमुन बई मतंग दा फम लेगाक सेमनी चीफ मिनिस्टर ओरने हाइबे मतंग ना खरा ngang नोई की पार्टी की मी अदुसु याम हार्ड कोर होइबा स्पोक्स पर्सन अमदा नोइना अदुगुम चिठी थाबदो अदु नोई करीने ना खनगे से कोई हंगम थोक तौरा है से याम चाउ क्वेश्चन है हमने yes thank you very much thagachari makha chathal dei uja sant da lakchige uja sant na kalamrom da hindak pangthoki ba ko gi
Lok Sabha gi election da outer amadi inner ani makise Congress na win tawbasina maram oirakanda miyam da leiba thajabasi karino haikanda BJP si kanamtana yadre BJP yadabadugi achauba khudam si hairiba outer amadi inner gi ani makta Congress na kabasi masi kabasina maram oirakanda BJP yadabadugi achauba khudam si masina oiri haidana miyam na thamliba oza santa kari thamni aina masi matang je ko masi matang re ai wakan de option lei tabne option lei tabai le lawai ko akhoi lai bak ji ji kai no ga na akhoi economically yam sound noi de state oi bne na akhoi na ngasai legi hanjing na bi ba regional party je hek sem matam na akhoi sakar je soi dana akhoi na su ka thok re lo se ba akhoi mi train thoi ka re lo se ne MPP ju je amu lepe lo se na ha ju regional party ma sem re dana ko lepe train thoi ka re lo se sakar sem ma matam na moi opposition lai ga moi leibu moi maram di ngasai gi haibi ba yum saba cheng bi ba jinga pi ba ising thagan ba ana ba laeng ba khungang de di mase hai phanai sabwa ne khungang de di icha gi sosti gi ba election board le pa social worker am da paisa je matek lo ba lai hari ba ko mase economically adu committing an sound oi jane hadi akhoi state chi ho ko adagi amok lai je akhoi gi state ki politics se akhoi state ki lai ba entrepreneurship industry sing natraga any kind of state ki economy jana akoi politics se finance to de have je akoi pasana khang ga do ne asi BJP manung da leiba moi gi mi taret ka kano gi crack sisu aduna ne ba finance to de ba akoi politics se ko akoi politics se akoi praja na finance to ngam manu me akoi apam se noi samna have da chief minister ma da akoi na no da election da akoi na support to gi ba adigi akoi na no da social work to matam da support to gi ba ai le kai na support to gi ba do nang akhoi na haiba yadradi to haiba ngambai kanamta da capacity leite CSO da su leite praja da su leite worker da su leite ba si leite bnina asai option yang ko matam da national political party ani sing marak akhoi da akhoi gi treatment se BJP jiri yam senga ga di elgate bani matam da gi mayam na yagi na party ne ba adu manipur praja ji yam tu na kawai ba yam tu na kaw da ni ko anam le ai ga lundina ba rajniti to ba ma haijini noi mo nang vote lep ke khalati ko hojik te ona paisa am ta do no nang chahi ama magai kadang le kan na vote taw ga do chahi ama mai kadang le kan na ko paisa padang tha do yu adum ka ni manipur praja yam thun ko me haijin nang asi taw gi ba mayam ja manipur praja ai ngi chi dum ko ga me haijin masa vote lep mi haijin aduna akoi gi praja gi mentality se akoi praja phatte ha ya mon te ko akoi praja je hona ba yam kan ma praja ni khang yam kan ma praja ni aduna mo sa ai na ai je du ni ngasi bauda BJP pendre na mayam na chaibiri ba NB ne chai yo khusai je ta roi mi tha ge kharam dana cha ri ba khonti cha ri je kanam dana BJP je phatre ai to ge noi party je ai shwa ya ning de to na membership card ka segai we campaign am ho to dri ba congress gi to de ba ngasi bauda wari bu ko aduna ngasai congress na ani ka gi je ai di masi lai ba ki wa ne lawe kayuma atopa political party ama regional party am leiram madi ko congress leiram drengal ba adu zum ka ne adu zum ka ni equal way situation da to election na te ba ama sina lan nei ngai da ai je congress support to wa na de ko ai na hining je ai na thamning je ta kem na te manipur sida regional ideology lei ba state ki way ba political party amadi ta sang na mathau ta ne ba ta sang mathau ta ba adu su karam political party board le paga regional wakhanda manipur kanni dang haibana taba state ki economies na finance to ba khoi gi samna da karnataka hoy adegi tamil nadu hoy kerala hoy na mukpung am se gai no MP masing ya maga tai na the masa economy ba jan le ba even tripura bo do mu ngang ngam me masa economy kana dum stable way assam na member MP ya maga tai na the ba masa economy je khara stable way 25% gumba akoina economically akoi gi state ki funding je tawraga akoina chalai jabo etadi madugi status to akoi center ngang thana bagi power do leine ba adu lei thamni na hojing sumai hoje ta hai gi BJP lengak si lei treng gal jina matang da ko congress na taga kano na palo ne UPA na palo ne ko akoi sem le jing UPA loi chong gi ne ba loi chong gi ne ama bo le ro loi chong gi ne ba auna sai state sida anytime election to matam da akoina kasi bawda
1947 1950 dagi akoi state root pang matung chahi yang hei hela base ngasi bawda dum akoi na center da akoi na center da yenga center na akoi da pateng pangkani center na akoi da phalakani negotiation khuding mak tripartite to olaga akoi gi state sigi oijaba leijaba government je mapangan sondaraga community khuding makki card sanaraga na rajniti tawri masing jina hojik di manipur da tribal card yam bhajan sanare even maitei mar da su card is hauni go card e hat kya ga ni ko maitei card sanaba politician yam lai bo manipur da ko maitei issue je le ta di vote card oi da ba tare economy gi level da akoi praja so ke swang de akoi ising thak bang de ka yino isa ta phang de se ka yino MPSC law ta ba ka yino school yo ja sing tolok ngasi ami kya ni tha kya le phangi ka yino hana manipur police department tolok matam chan jan pangami hojing nomi kun kumani thengda phangi ka yino hang de ba ya ni je ko akoi gi seira state ki project sing adagi development prospect ta street lem dan mana ta ga drain seng mana ta atopa economical development upang de ka yino ja akoi praja so hang de akoi praja ji ngasai gi akoi gi local praja gi local issue ji lo ubaya da ba si akoi gi issue ni hadak chai gi phau hodra di akoi karai ri cheng jani si akoi issue ni akoi lo ji ani rak ubaya di se kai no MI gi project me am no kai jakre kai na kalam da na dam gi se dulai thabi dam gi gate aman da tek na ko masi gate se dulai thabi dam se sablo ma tung da pukhau gi lei ba pareng ja masi da ising pingam da na dam ji ne ne ma ga lam ne na wang gi ising pingam da na masi kano pam dawra jingkali ba dam ma ne ba sigi ponje irrigation gi level ngam de ka yino state sina chana ba thakna ba da akoi self sustain oi ba at least yam dra da 40% more sustain tong ngam de ka yino ai akoi prasa song kan de akoi ni yeng je ka yino kai kai ya thabak lori yes jenims ta thabak ani lore adoi tari director ro kana khangnei kana medical director hire ga kana hire ani adugi sangha gi power du da akoi loin survive tawe auna politically yeng matam da Congress ka BJP sina akoi ki last option oi be type ta amal lei ba tamona hai chumme last option oi be type ta amal lei maram di akoi na MPP da natra ga gan regional party ma semi do natra mamang da koi federal ma sule me koi ngang ni de ko gangu mai ka me oi to ga professor gangu mai ka mai federal amal lei me adu ba koi survive thongam de adu bu ningchang ba ya de kai no pabung ni pa masana MPP de to vote ka ga na union minister phangi ne ba single number du ba da Union Minister Food and Supplies ka no oi you ne ma to ako yam pi ru gan ko adu oi ri ne adu na it is always not always about number machine number ka tagi na te ba akoi gi oi ba self respect self sustain oi ba environment ama semgat pa se chi am da ka na ba de akoi gi lei ba business community se koi manipur le business community se na su akoi gi politics se akoi na finance to jabang am ba gi adu ma mapangan ma phudok bang am na ba wakhalon nam da ka na oi hause manipur da issues lai ta lai tre ba mitok issue adagi ILP gi kanoi issue unity issue integrity issue loi lai but economy se akoi manipur nga si bawda issue ina kanam tan laudri ba economy gi oiba akoi economy sokthare ban gaw ge ga na nataga economy sokthare akoi governor ga unaraga akoi kayani ko 5 years ki plan ama akoi program ama thagalu ge ga na akoi silai organization mayam sina nong ta taw gi lai te chamber of commerce oigira any trade union oigira adu ma gem taw gi lai te akoi ne taw ji kai no trade expo gu mala kan da akoi yauru ba chalu ba adu China chalu ba ko Japan chalu ba Dubai chalu ba akoi cheng du yam pam na hoye na hai ba akoi yang du yam pam na hoye koi kiom de am to me malem de koi to me kiom ni hai ba so ai sum loi ne koi poche ka aduna self sustain oi ba economy ma lai tri baudi BJP and Congress will be the best option aduga regional party sing je moi di political landing pad am oi ka dum le hone ba example Trinamool hanami ani le me tamol landing pad all to khre ko hojai NPP adum almost landing pad ni handa ki election de yengo NPP gi poche dum mangi ni kara ko then adagi ngasai gi regional wakhlon da community ideology de chat organization ni pakshi de ada ngasai gi NPF susi si de hoi sudum survive to ko Nagaland da BJP majority le ju NPF dum survive to adagi KPAC ma dum survive to ai wa kan to ni ngale mam di kai no ga kasai identity land and tribal card sanaraga semba politics ne ba akoi gi basic oi ba manipur de lei ba valley de gi tholo politician political parties ing de ko ayam matam da maitai khak tangi khan de always
oza promote hai chumme mai te gi khanja ba manipur organization am ta leite ai se si su achum ma ne la la bi aroi ko tho to bu akoi na ma se yeng doi je kai no ha ga na mai te gi khan ba political party lai ba ju tai phade adu ga kasai gi apun ba manipur se gi identity se si gi pot se gi yeng ga move to ga political party ju da ga oi ba hai ba punamak se paisa yau da ran to ya roi राजनीति रन तो पैसा चंगे फिरा नहीं जो फ्री लाख पाउन थे को बाजार रे फ्री ले तू दोइने बा मदुदे युंग न वा तो फ्री लाख पन थे को मदु ले रे युंग दोइने बा अद प्रजा न लाओ नंग फिरान दो युंग बी गे नोय बोले पो हाइ बगी पोति लैते बा नता अदुना साइ याम सिंपल द के नो हाइ गाना कांग्रेस द का गे बीजेपी न का गे बसे इट इज ऑल अबाउट लक मसे अखोय गे ओनली टू ऑप्शन ने हम दे कोई सेंटर दे पैसा लौबनी न को अखोय कंट्रीब्यूशन याम लेते अखोय कंट्रीब्यूशन लेबन नुमितुदा अखोई बीजेपी कांग्रेस है बसे कशु ये मोय है बसे इस माइन तब सके ओके थैंक यू वेरी मच याम नमरिक शुंबा वारोल क्या हम थंबिरी ngasi